فرماندار گشتی هیزن سوریه دموکراتیک هسده بانک لپارتیین کردین سوریه کرگو دیالوگا نافخویی جاره کردن دست پی بکن. عبده د بشداربونا خود د کمخباتا ناو نتویی یا لوزان لحسکه بریکا مساجک ویدیو دوزا اکتیو بونا دیالوگا پیانکه و انک سیکر. جحفده حزیرانا 2020 حطانها هردو آلی چند جاران لهف جویانه. تبي هولدان انگارن توری امریکی درباره یکرنا نرینن هردو آلیان لکردن سوریه نصر بخونه وگو سیاست مدار کرد صالح قدو دبیجه. دیار ناکوکی کردستانی هرگو کرد بون هرگو اف دیالوگ دهات شکناندن و پاش دواد کریا نها يعني ايرو لسر عرضي از ت روحني نابينم جو اف دیالوگ جارك در روح بيبي آلیه دن یه دیالوگ انجمن اجتماعی کردی انا کسا پیاده توانبار دکه بتک برنا دیالوگی. أفجه دلقرانية ملتي كردا ناكبي من خدمتها يكريزي ويك بياما ملتي كردا تبي فيناجي أم دنا خالك وأم ليس سكنين أم مرجي ما وشرطي ما أوا أم جوي دسبي بكن كولانا كردي لقامش له بباوريا خواج بروسيا ديالوغا نافخوي يا آليين سياسي نشان ددن وندوي هيفيه دناغو جبو برجوانديين كردين سوريا لهف بكن وأف ظروف هي هاجر أم صالح ودين ظرفكي أم كارين الهفدو بكن هاج أم دش برجواندي خو بردن أم كارين الهفدو بكن أم مصلحة ملتي خو آخا خو ولاتي خو بدن بيش أخوان دوی ام پچکی و ام خواب بگرن ام دورد خطر دنه ام البر نگاهرن و بخوده وقتی گلو بجی میهرن. بحفده حزیرانا 2020 ده هردو آلیین سیاسی با آمدبونا فرماندار هیزن سوریا دموکراتیک جنرال مظلوم عبده و ویلیام روباکشاندر تایبتی امریکی جبو باکور و رجلاتی سوریه یوی دمه نرینک سیاسی هفبش جبو رایا گشتی هات راگهاندن و لسر هن بابتان مينا ريفبرن باراستن وبرفانية الهف كربون تبي هولن أمريكي وفرنساي يا بسرخستنا ديالوكا نافخوية كردن سوريا لديارة ناكوكيين هردو آليان جل هف كرني مسترع زانا عمر دنجي أمريكا قامشلو